Tekereza uri mu cyumba gikonje gitatse ibyuma bizana umwuka mwiza mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Abadiplomate bambaye amakoti ahenze bicaranye baganira ndetse bashyira umukoro ku mpapuro zikubiyemo imyanzuro y'amahoro, kumwenyura n'amafoto y'urwibutso bigakorwa. Ariko mu birometero bibarirwa mu bihumbi uvuye aho ngaho mu mashyamba y'inzitane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urusaku rw'amasasu, ubwoba bwa rubanda ndetse n'umwotsi w'inzu zitwikwa ariyo majwi yumvikana kurusha inkuba zikubita. Aya masura biratandukanye niyo yatumye umugabo umwe w'inararibonye muri diplomasi ya Amerika afata telefone yakandika amagambo yuje ukuri gukomeye. Ni amagambo meza cyane ashyira hanze igihato n'uburyarya bwihishe inyuma y'izi mpapuro. Ntiyaciye ku ruhande, ahubwo yatunze agatoki ku ndwara y'akarande ituma aya masezerano yose aba impfabusa. Ukuba Leta ya Kongo ititeguye kandi idashaka gusenya umutwe wa FDLR. Uwo mugabo ni Tibor Nagy, wahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, akaba yarabaye ambasaderi wa Guinea na Ethiopia. Ku rubuga rwa X yanditse amagambo yo kuragira ati: ni byiza rwose gusohora indi nyandiko ihuriweho y'amahoro ya Amerika, Kongo n'u Rwanda ku bikorwa byo guhagarika amakimbirane muri Kongo. Ariko byose bipfira ku kuba Kongo yakwambura intwaro FDLR, umutwe uhangayikishije bikomeye kubaho ku Rwanda. Ndashidikanya cyane niba babishobora cyangwa niba bazabikora. Aya magambo yuje ubushishozi niyo pfundo ry'inkuru tugiye kwinjiramo. Inkuru igaragaza uburyo amasezerano y'impapuro aba ari ikinamico yirengagije ukuri ko ku kibuga. Inkuru y'amateka yuzuye amaraso ndetse n'ibibazo by'ingutu byaburiwe ibisubizo. Ibiganiro by'i Washington. Kuwa kabiri no kuwa gatanu w'icyumweru dusoje, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiriye intumwa zaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'izavuye mu Rwanda. Ibiganiro byari bigamije kuzura umugogo w'amahoro wasaga n'uwahagaze mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiganiro byari ibya mbere bihuje izi mpande zombi kuva ishami ry'imari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abasirikare bakuru bazo bane ku itariki ya 2 Werurwe. Amerika ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, ibyo u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Muri uko guhakana ku Rwanda, umutwe wa M23 wakomeje kwigarura uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu gitero simusiga bagabye mu kwezi kwa mbere ku mwaka 2025. Ibi byatumye ibintu bishyuha cyane mu karere, nubwo Washington hasi mu myanzuro nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, State Department, aho u Rwanda na Kongo byemeranyijwe ku ngamba zihuriweho zigamije kugabanya ubukana bw'amakimbirane. Ikibazo nyamukuru cyakomeje kwirengagizwa. Ubyo bemeranyije harimo kubaha ubusugire bw'ibihugu n'imibi zabyo, gukora ingabo z'u Rwanda cyangwa kureka ingamba zo kwirwanaho mu duce twagirimwe muri Kongo. Ku ruhande rwa Kongo, gukora ibikorwa bifatika kandi bifite igihe ntarengwa byo guhashya no kwambura intwaro umutwe wa FDLR. Aha rero niho kuri kwa Tibor Nagy kuzira. Ese ibintu Leta ya Kinshasa yabyiyemeje ibikuye ku mutima cyangwa no gusinya gusa kugira ngo bashimishe Amerika? Ukuri kwa Tibor Nagy, igihato cya FDLR, ikinamico rya Kinshasa mu magambo ye. Tibor Nagy yakoresha imvugo yerekana neza impamvu u Rwanda rudashobora kuryama ngo rusinzire. Yise FDLR ikibazo gihangayikishije kubaho ku Rwanda. Umutwe wa FDLR washinzwe na FARC n'interahamwe zahungiye muri Zaire, ubu yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yahitanye inzirakarengane zisaga miliyoni. Abagizi ba nabi bambutse umupaka bafite intwaro zabo, bagumana ingengabitekerezo ya jenoside, kandi intego yabo ya mbere yamye ari uguhirika ubutegetsi bw'u Rwanda no kurimbura Abatutsi ngo basize batarangije kwica. Niyo mpamvu Tibor Nagy abona neza igihato kiri muri aya masezerano. Iyo avuga ati ndashidikanya cyane niba Kongo ibishobora cyangwa niba izabikora, aratunga agatoki ku bintu bibiri: imikoranire ya hafi. Ingabo za Kongo FARDC zagiye zigaragaza kenshi imikoranire ya hafi n'umutwe wa FDLR mu rugamba rwo guhangana na M23. Kwambura intwaro abo musangira kabisi n'agahiye ku rugamba n'inzozi Kinshasa idashobora gushyira mu bikorwa. Ikinamico rya politike. Kongo isinya yizeza guhashya FDLR, ariko ku kibuga ikabaha intwaro n'amasasu. Ibi nagarabizi neza nka diplomate wabaye muri aka karere. Reka noneho tugiye ku kibazo cya M23 n'ubwo bw'intambara yagutse mu karere, mu gihe Kongo idashaka gukemura ikibazo cya FDLR. Umutwe wa M23 wo uvuga ko wafashe intwaro kugira ngo urengere amoko y'Abatutsi, avuga Ikinyarwanda, akandamizwa kandi akorerwa ubwicanyi mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mpera z'umwaka, u Rwanda na Kongo byari byasinye amasezerano y'amahoro i Washington.
nimwe mu ngamba za Perezida Donald Trump zo kuzana amahoro mu karere kugira ngo hahangwe ishoramari rya za miliyari z'amadolari zivuye mu burengerazuba bw'isi. Nyamara iminsi mike nyuma y'uwo muhango w'akataraboneka, inyeshyamba za M23 zahise zinjira mu mujyi wa Uvira uherereye mu burasirazuba bwa Kongo hafi y'umupaka w'u Burundi. Nubwo baje kuva muri uwo mujyi ku gitutu cya Amerika, Washington yatangaje ko gukomeza kuba hafi y'umupaka w'u Burundi kw'izi nyeshyamba biteje ibyago by'uko amakimbirane yafata intera ikomeye akabyara intambara yagutse y'akarere kose. Tugeze ku magambo ya Ambasaderi Tibor Nagy, urabona neza ko yasomye umukino wose. Kongo yemeye gukora ibikorwa byo guhashya FDLR kugira ngo u Rwanda narwo rukureho ingamba zarwo zo kwirwanaho. Ariko nk'uko Nagy abivuga, ibi byose bizapfira ku kuba Kongo idashaka kandi idashobora kwambura intwaro FDLR. Nagy yabonye inyandiko nyinshi z'amahoro zisinywa zikarangira zibaye impapuro zikunjwe mu kabati gusa cyangwa mu maklaseri. Kuri we, kugeza igihe Kongo izareka uburyarya igafata icyemezo cyo kurandura FDLR burundu, nta mahoro arambye azigera aboneka mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi nari amasezerano y'u Washington ni nka yanditswe ku mazi. Ukuri kwa Tibor Nagy niko kuri konyine gutangajwe n'umwe mu badiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukuri kwambaye ubusa kwerekana aho ikibazo nyakuri giherereye. Tuvuye ku mpapuro z'i Washington, reka tumanuke ku kibuga mu misozi miremire no mu mashyamba ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ikibazo cya FDLR kigenda kirushaho gufata indi sura ikomeye, kuko ubu uyu mutwe utakigendera mu isura y'inyeshyamba zisanzwe. Mu rwego rwo kujijisha amahanga, leta ya Kinshasa yashyizeho ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yahawe izina rya Wazalendo, cyangwa se bakunda igihugu. Ariko iyo urebye ibyo bakora, ibikorwa byabo ntabwo wavuga ko ari abakunda igihugu. Muri uyu mutaka ya Wazalendo niho abarwanyi ba FDLR bihishe, bahawe rugari, niho babonera intwaro zikomeye, bakambara impuzankano z'igisirikare cya leta FARDC, ndetse bagahabwa amasasu nk'abafatanyabikorwa ba leta ku rugamba rwo guhangana na M23. Ibi Tibor Nagy abizi neza kurusha undi wese. Kwambura intwaro umuntu murimo gusangira akabisi n'agahiye mu byondo byo mu mashyamba ya Masisi na Rucuru byasaba ko igisirikare cya Kongo kisubiraho kikahindura imyumvire yacyo yose. Iki ni ikintu gisa nk'inzozi mbi cyane ku butegetsi bwa Kinshasa bwakomeje gushaka uburyo bwose bwo kwikuraho inshingano z'umutekano muke bugashinja u Rwanda. Ku rundi ruhande, amahanga akomeza kurebera ndetse akishura mu bikorwa bya Nyirarureshwa. Umuryango w'Abibumbye binyuze mu butumwa bwa MONUSCO wamaze imyaka isaga 23 urebera FDLR yisuganya, yica, isahura, inateza umutekano muke, ariko ntacyo wabikozeho gifatika kugeza ubwo utangiye gufunga imiryango aho uri gutaha wemera ko wananiwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikomeza gukoresha inkoni y'ibihano mu gushaka gukemura ibibazo bya politiki. Bibwira ko gufatira ibihano abasirikare bakuru b'u Rwanda aribyo bizazana amahoro mu karere. Ariko se mu by'ukuri ibihano bifatirwa abari i Kigali bishobora bite kwambura intwaro umwicanyi wa FDLR wibera mu buvumo bwa Pinga cyangwa mu mashyamba ya Rwindi? Iki ni ikindi kinyoma diplomasi y'amahanga ikomeza gupfukiranya, ariko inzobere nka Tibor Nagy zikaba zaratangiye kwirura zikakivugira ku mugaragaro. Aya masezerano y'u Washington rero ashobora kuba ari indi ntambwe igana mu cyemezo cyiza ku maso y'abanyapolitike n'abanyamakuru mpuzamahanga, ariko ku muturage wa Kongo udatura ngo aturane n'amahoro, no ku muturage w'u Rwanda uhora abona umutekano w'igihugu cye ubangamiwe n'abashaka gusoza umugambi wa jenoside, inzira cyafite amahwa menshi. Mu gihe cyose ukuri kutazashyirwa imbere ngo ibibyimba bibagwe bikire, ngo FDLR irandurwe n'imizi yayo muri Kongo, amasezerano azakomeza sinywe, inama zizakomeza ziterane mu byumba byiza by'i Washington, Rwanda, Nairobi cyangwa Doha, ariko intambara yo izakomeza kubica bigacika mu misozi ya Kivu. Imvugo ya Tibor Nagy izakomeza kumvikana nk'ijwi ry'umuhanuzi mu butayu kugeza igihe Kongo izemera kwikuraho iki gisebe.